ke robetse le motho o mogolo ko nna a ke fetsa o robala le yena o swaka ka thoma ka bana le bothata mo mareteng yini nto ngenzela zona hey sikuma kunuka wena angifuna wena bona sisi kuba calm down phuma nina kwami hambani hey yewena ungitshwayisa bani mara umwana ngiyagula na cheki utheke ngwana u27 ubiza ngwana yewena ungitshwala nyeka wena nyeka wena nyeka kuba calm down angiyongitshwayisa calm down nifunani nifunani we want to tell you ukuthi bakhuluma nani ke hamba utakhuluma because ubona wentse ngwana bathu look at what you did ngwana ngwabathu usabunywa makho usabunywa usikulwa mina uyangitshwayela wena no yena re tle ka mathata a ngwana o ngwana o wa kula and ngwana o tlo go re tlotlela no yena gore a ntse le busy le motho o mogolo ma ngihlangana phi we want to find out gore maybe le wena o ka thusega gelwa tsamalo ho mina ngihlangana phi Dumela maburuku ga ikro lomogelesegele via it's your girl Dineo Caro and this is Josie Bioscope. But my darling ka gopola gore balwa ba gopola from the last episode. Re tlo go lefa the update ya go bonagala gore go etsagetseng because wa gopola gore a re tswa kwa Ndiboya. Wa re mfela papa. Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Kopa o re jwetse gore o experience ntho e jwang and go etsagetseng ever since ke go bona kwa. Ya siswami afuna ukutshela amanga man ngalelanga leliyane lokuqala. Siza laphana ngangena emoyeni ngayibamba into ngayibamba into ngabamba ngabona kunani ngesikhathi singena phakathi endlini lapha hayi into engayibona lapha yana inzima ngangiqala ukuhlulwa into emhlabeni ngiqala nje nqa kodwa ngokwami nje hayi And when sisi tell me ever since re tsamaile kwa how o thusehile jwang did you end up getting the help you needed sisi Ngizoqala ukubonga kwaba kwa Josie Bioscope ngiyabonga kakhulu siye sanibhalela nasabela nasheshe nafika nasinceda silitholile uncedo yonke into ku right nasebusuku siyakhona ukulala sesi right sesi happy nobhuti wami umncane uyaphila umfana and andi worried kakhulu mabethi kusele 3 days umfana bashone so nanizibuza into ba ndizosala nobani since umama wethu washona nobaba wethu washona so donwabile kakhulu hona ga leboga papa because if it wasn't because of you ka ba ge sa bona gore hona le ntho ele mole we are really grateful from Josie Bioscope for what you did because ka ba re sa tsebe gore what was happening in that house ra leboga le rena re leboga badimo le modimo wa rona my name is Dineo Caro from the crew of Josie Bioscope. This was the most scariest episode I've ever shot on my entire life. From us, peace and love. Dumela maburuku ga ikro lomogelesegele via it's a girl Dineo Caro and this is Josie Bioscope. Champion we still right here in the city of Light Johannesburg of course. Musoweto my darling. And lo ntseba mosanke ke tsamaya ke le one ngithunyilwe. Mara mfela. Mntwana yami mina ngila. Ngimnandi man. Mntwana yami ngijabulela nje ukuthi ngisebenze nawe mfana. Uyabona yebo. But the case it's today kuba go utlwala. Mntwana ngiyathemba ukuthi as brave as you are sizokwazi ukuthi simncede my brother ngako konke amandla sinawo ukuthi simncedise mfana. Okay. Uyangithola. So wena papa ko pore jwetse gore lebitso la go ke mang and why did you call us gore re tle mo o tle mo show? Auswaka lebitso la ka ke Sikhumbuzo ka lebitso. Auswaka ne tlo kopa thuso lona. Ke robetse le motho o mogolo ko nna ke na le 27. Yena o na le maybe 45. A ke fetsa o robala le yena Auswaka ka thoma ka bana le bothata mo mareteng. Airang baba or airang Auswaka a dumbile Auswaka a lekane le underpen yaka sister akatina underwear ezompona naje akhone ha kitina underpen uvele ube bhluku so je wena o kwaletse the show already o batla go reetseng go re yang ko teng ke batla mo confronta a ntshetse nnete re o ntsheletseng sister laka o bane a ke sa gone o etsa next ha ke rota o bhluku la ke kaka sister o bhluku. No mina ngizama ukunderstand sibali ngumuntu onjani lo mama loyo mhlambe Prayaka ke sweet mama Prayaka kuri ke motho montle Prayaka nna ne ke iponela fela sugar mama maybe ke ka tsogang ka chelete le nna wa bo ke be sharp o bane a ke Spani a utsaka so unemployment ya rona e ke yone go fitlhiste mo
sister o tla etsang Go kokasi snacks mo Mzansi, go snacks mo South Africa. a o tshaka ke kopa le nthuseng fela o tshaka O nagana gore re ye go go OCOA and find out and see the solution. kopa le a reng as no ke a tseba o teng Wa tseba ke di site tse feng maybe o ka re bontsha gore re ya kae. o dula ka mo tlase sister laka a re ka ya straight fela ko gating ya B 1 2 3 ke mo a dulang teng sister O re kana ra ya mo tlase. Okay, I think we might as well just go. kopa re tsamayeng slow Re tsamaye slow. yeah okay Yo re bone di. Mara mfana mina ngine-question from my brother ne. Wena nje yami lo sis lona uyaqala ukujola nawe ezibhen 10 or vele yinto oqhela ukuthi eyenze kwamanye ama-Ben 10 like us. hantle a ke thola story Aha. e ka re yena o dila ka di-Ben 10 wabo Laba abanye bajole naye previously khona umjito omaziyo mhlawumbe ukuthi uke wa-experience The same the story. same story because ngizama uku-understand ukuthi mhlawumbe vele ufuna ngoba uthi unemali usebenzisa nini igazi lenu ngoba nibasho ukuthi ekhuphe lobu umnyama bakhe senigcina senigula kanje. Aha. ho na le ausi yaka ya ka mo tlase man Ke ene plug. ke ena mpoditseng gore ha o ka kena da o tla ba mnate So o ntse etsang normally no yana gore o feel ngcono. Because ha o khona o tsamaya hantle. my sister ke beya vaslapa ena leng metsi a warm gore at least pain e thowe nyana sister nna ke batla ntshwetse nnete fela sister re ke eng ntho ya ntshelletseng sister Ra ka ya no because we could have came with the car. sister ke Ke mo mo kae? gating Oh khona Oh, ke mo okay. gating nna ne ke phone fela ke fihla mo uzozebaleka bo sishayele sikhulumele nene. phansi yeah ngoba uzobaleka plus ebona namakhamera yazi umuntu owenza into ezidoju njani sister ke yona mo fela Lisa Jwang. O tla kena pele o. Kana wa emela pele moa. Koko. Hello. Hello. Dumela Sisile kae? Ngapela jana. Re teng. Nko pa o tswele montle re kopa go For bua in. wena. My darling. Hey! Yilo nto ngenzela zona manje. Yilo nto ngenzela zona. Hey, simama kumnuka wena. Hey, angifuna na wena. Bona sisi kopa come down. Shisa la ihlamba leza. Phuma na kwami. Hambani. Hey, hambani. Yewena, ungitshwayisa bani mara? Ungwana. Ngiyagula na checking Ke ngwana sisi. U 27 Hey, ubiza ngwana Ke ngwana. Yewena, ungitshwala nyeka wena. Hey, Nyeka wena. Sister, kopa o come down. Ka batla. Anya ngangithosi khaba down. uraselani O batla gore Yani, hambani la kwami. re hambelani. Hambani. Re hambelani. Hambani. Re hambelani. Ayikho ngifuna ukukhuluma nani ne. Wena wa- Wena ujwayela wena ne. Wena wa- Uyangijwayela wena Hey, ne. come down. Uyangijwayela ne. mama ngiyagula ke Mama ukukhulisa yimi. Uwangikhulisa wena. Oh, hambani Wena motho wa taba Hambani tsa tu. nyana. Eh, aliphumuleni kwami. Sisi. Sisi we bona. A ke re wena wa itse gore o dirile ngwana. Mina, ungwana le tole. Ungwana. ke so jwale ke robetse lwena Ngangibambi. Ngangibambi. Hey, Sisi. Ngangibambi. Re kopa go bua le wena because of no wena re tle ka issue ya ga motho. Re tle ka issue ya ga motho. wa bona wena a bona batho ba wetsa shit Manje- manje di call tsaka ntho ya pele sa nka di call tsaka Angisakufuni. O mo entseng, o mo Hey, yena wenzeni mina? Yena wenzeni mina? Uyangabuzisela wena Okay, fine. ungenzeni? Okay, fine. Ungiqulisile ngaminyaka ngathi sikahamba nama 2000. Ugulisile yini? Kanjani? Anginani influence ongirasela kwami nesispectacle kwami. Mara uka pele. Ngilindeni. Hayi. Hey wena, uthola abantwana wena nama 2000. Sisiwe. Kopa o come down ne. Mangikhombi. Okay, Mangikhombi. ha ke khombe ka minono. Mangikhombi. Bona. Mangikhombi. Kopa o tlogele pele kopa no yena. Eh. Ha ke go khombi. Kopa o Ngiyaloya. Sisters. Usamunyawo makho Waraza. usamunyawo sikulwa mina. Uyangijwayela wena ne. Udima me. Osikwena. Wena. Hey sisters. Kopa o come down ne. Ha go no. Ngizisola ngawe. Ngizisola ngawe yazo. Ngisola ngawe yo shit. Ditaba tsa go no yena di a tlala mo strateng. A ke re yena o strat mate o na le voice e itang di camera. Di voice. Nifunani? Ke a go batla go Nifunani? We wanna tell you gore Angifuni batla ukukhuluma nani ke hambani. Utakhuluma because of bona wenze ngwana batho. Look at what you did. Ngwana ngwa batho. Yena ungenzeni? O itseng. Ujama naye. Hamba naye akufakela into O akana. mo sentse mare tla re ke mo isa kae nna senyegile marete. Nka re o le mogale go bo o didima le sisi because ra go matcha. No yena re tle ka mathata a ngwana o. Ngwana o a kula. Ngwana o ke ngwana and ngwana o tlo gore tlotlela no yena gore a ntse a le busy le motho o mogolo. Ngwana o hatla o bona gore o ntse jwang ha kone le o tsama hantle. It's not even a medical thing ya gore re ka ya fela go doctor go dumbile go go kima. Maye ngihlangana phi? We wanna find out gore maybe le wena o ka thusega ge lwa tsamaya No, mina ngihlangana phi? Sacela ukumbuza mama. Awume wena, awume wena, awume.
sicela ukuthi sivumele Mara ke Robert lena why ke Kanyela ulana ma 2000 wena ne ulana ma 2000 wena ne ukuyahlela zona lezo thula ke sisebenze siyacela kupa ubuye yena he Rasa musi uzosiphendula kanjani uRasa bhuti wami ngiyacela sisi yabona size siyithobile la siyaxolisa maye ngabe sifike sakukwatisa ngendlela esikwatisa nangibor angizwani okay nomsindo la kwami siyaxolisa kuloko okay khuluma bhuti ubhuti uyamazi ngiyamazi umazi kanjani sifaka bekumngani wami bekumngani wakho umngani wakho enigcina senilala mhlawumbe yes ubani wena uJupjup igama lami uLovers usisidinewe lo siyaxolisa ukuthi asizintroduce anga la yiko ngifuna ukubuza ukuthi benilalile no my brother ngithi guy one pen okay sha sisi wami Dok uthi why ungasabamba amakholo wakhe angisamfuni why senginomuntu wami mina so nomuntu wakho so kopa go botsisa o go joeditse na gore wa kula mina ngamangala sisi nami ne mangiqeda ukulala naye ngavele ngagula kwamina at least mina ngahamba ngayozilapha yena ulindena ngayozilapha so wena bogula nhlobo nogula yini hey wakula ngakutshela uli fresh itshela ulana abantwana ngithi wena ulana abantwana mina ngilana abantwana bedile bona ligipa diyalenga ulala nabantwana abanangaki mhlawumbe obani yena ama 2k wena ubatla alala akiri 2k hayi ke mina lo mama indaba zakho kumele ngabe ujola nazo lo muntu una 27 akasi 2k akasi 2k umuntu lo una 27 meaning i 98 indaba zakho kumele ejole nazo ngo 2003 bekafunana umuntu nomdala sajusile uyazongihlanyela wena ungazongihlanyela wena bekajabuliswa imali yami lo wazokutshela lo mntana asisi ne lo mntana lo ngamthola estradeni ampunga ne ngamtshela ngathi ngicelazela kwami angidlele charity so namase kangibona usekabona iboyfriend bengimboleka naye imoto yami ngithi uyayibona angidrive yes angikhaphe nokungikhapha sambe semall so uyangiqala mhlawumbe sekazofika azothi mina ngimkhulisile uye bekahamba nabantwana hayibo phela bengabantwana yena usebenzise protection yes leso sibambe usibeke lapha phambi kombhede lapha esani kisang scoopseo kisiboni man okay this is what's happening obuti o feel gore wena o usitse le muthi mogene yo because that thing ele ga se it's not a normal rush ya di STI ya di STD la bo o dumbile ga Bua nnete pila setšhaba bua nnete man sepela bethe man re kgona go tsena man o itshware khubo kgwema di re tlogona re tshwara dilo tsa o buto mamela mntu omdala siyakuhlonipha siyakuhlonipha sweet mama ungazokubuza lo sweet mama wena wara se ka se setting phum akunale phuma aye kaye my sister ko le angifunda kwami ne ke tla pele o re batla scoop wa kere my sister wena kere Chai ka gona why ucwela imithi la kwakho inyanga wena mhlawumbe usebenzisa system run awusinyanga ngibona phela the way nefila kaTengu usebenzisa system run wena man ngenzela mina ngithi ukuthi ukuthi wona usebenzisa anisebenzisi nini imithi for wena effing eyakho nje ukuthi oniqinise nje uma umuntu uyiphilise hayibo sicela uncedo my for that my sister gore khona u create mode Bentons angifuni ma Benten vele my brother ngithi ngimncede ngani unemithi anginayo imithi kumlapha unemithi yokwenza oyokuzilapha mina and go bori choosing nje gore o re advice gore how we can reverse this thing because of there is no way my sister kukhona izethi siyenza ngayo zama khona mazethi sasibiki utlo ukuthi ba sejana le marete awuweniti nthonthele tsinyona king ibilo sigogwana sweet mama sigogwana wena sigogwana omnati libile omnati my sister wena ka bo re advice no yena gore ya go reverse ya ntho ya musimane engizonisiza ngayo lo muntu lo into yomsiza nje akambe nayo isisi or efuna umuntu bayikhiphe lento ye wena angikhulumi nawe so tshotshena lo lemnana mamela sisami asizenzi thina yabona la showini asizenzi izinto ezibhedayo ne kodwa ungafuni ukuthi usiphoqe ukuthi thina my brother simuse inyangeni zethu and ngoba angibona ukuthi impilo yakhe ingaba right masingayo inyangeni zethu sithola ukuthi uguliswe wena manje ngimenze njani impilo yakho ngeke ibe right ngimenze njani asikutraiteni sikutshela amavari reverse lento yo reverse ntho o tshego dibotolo tse dingata mo bila o tsebe o re ke feng ka go reverse ntho angeke ngikhona kuyi reverse angeke ngikhona kuyi reverse yeah ngisho I have 4 kids my darling and how bakay oh my firstborn una 30 oh yena una 27 uyathanda uthanda abantwana anginathanda abantu abadala angimshelanga uyashela una le mina baby girls yeah only one una how old is the baby girl she's only 7 oh she's Oh, only like? 7 yes so labantu ubathola kanjani ubathola from ukuthi ulale nalabo Benten labo
abo bani indoda yakhe Ubathola kanjani? indoda yami sho ukuthi ongisiza ukuthi ngibulale njengoba uzothi mina ngibulela ngithi Ukubulala manje. awusebenzi mara tšhelete o na leng yona awusebenzi mara uhlangana phi nemali yami tšhelete o na leng yona okay nawe ngasohlangana phi nemali yami Usebenza kahle. nihlangana phi nemali yami angizenzela indawo zomholo la ngizele lona odumba amasende Okay, jaaka masenda So, bua dumbile tjena ka yana. nna. Retsa so. So, bua tjena ka nna jwale. So, bua tjena ka nna. Ema, nka se batle go try go tisa kodino yana. Retsa so, rena re tlo go if ga batla go reverse that thing because I don't know how you Angeke ngikhona ukuyi-reverse, sis. Okay, this is what's going to happen. Rona ra tsamaya ra go phusiphusi wa rona go molimisi wa rona. Re tlo go kopantsa re bona gore ngwana o re go mo thusa jwang. oh no lawyer Ha, ra reverse. ni reverse kubani Ra reverse. I don't know. A ke ra itse ko wena. kimi Ntwa ha itse ko hayi wena. asimezesheni Eh, ngosi ngiyanisaba asiloyeni sonke That's the thing. nangazi ngiphuma phi mina nina nangazi ngisuka phi Akuna buthali. awusamasenda kadumbe phumani la kwami hambani Wena o retsa jwang ba go reverse. thando unalipinayo Ayete. uthando omunye naye ufuna umdumba Una lo mongwe ga. Ntando wa go dumba masende. angisibongenile umbonile ngithi No, that's angisimuntu enze ngayi nangu uyahamba So angisazi ukuthi ke a go tlogela ka lefoko na. Ke go tlogela ka lefoko. Ya hore re tlo go reverse that. yenza ngalebe nifuna ukuyenza Come back to you. it doesn't matter Nna ka doesn't wena. matter Nna I'm nami advising you. ngizoyibuyisela ize nakuwe Are tsama Mzansi. I'm advising you gore o bue le mathambuso lanka. O bue le mathambuso lanka my darling. O bue le mathambo. To be honest my brother, I'm going to be super honest with you. Lwena o very wrong. Wa tseba? Your story it's really hurting. I ke batla go bolela maka. I hope gore ha wa bona sepe. No uthi uthando akafuna ukuvela emakamereni asi respect le uthi lo mfana akafuna ukuvela emakamereni Yo Thando, if only they knew. hey awuseke wena Yo. Mr Jones ngicela Kopa wetse so o motsinge mo kolong pele. Askis nebuti. Ladies and gentlemen, ha ke tso re go etsagalang. My name is Dineo Carol. Josie Bioscope go a diragala. Mme le ke le ga phapi o re tseneletse. Ene bana bo teng boloi, lo busy le bagolo lo ntse lo joya. Le jola le bone ba teng ba tlo go loya gut. Ba ba batla go tshwarwa ke mokokosi le dikantsu le dikatse mo. Go snacks. My name is Dineo Carol. The rest of the team ra lo rata re tla lo bona gape on another episode. Ciao.